didn't know any better. Took a second chance, trusted you again. I feel shattered. Broken strings cause you play me like a violin. Shame on me for all your 7 deadly sins. Had it all but you craved attention. Drowning in your own reflection. Put me down just to see me get back up again. 6 feet under and you're ready to give all the pain. If I was your new addition, you make me part of your equation. Shattered from the past, wish you were my last. Shattered me to pieces like broken glass. Assalamualaikum, welcome back to our channel Go and Eat. I thought that I would remember. Jadi, lagi di mana kita hari ini guys? Kita lagi di Danau Air Batu Banyu Asin. Nah, jadi kan, jadi hari ini kita spesial jalan-jalan guys. Udah bosen guys. Makan-makan terus ya guys. Ikutin kita ya, yuk. Forever, put me down just to see me get back up again. 6 feet under and you're ready to give all the pain. If I was your new addition, you make me part of your... Jadi say di Sumsel, tepatnya di Banyu Asin, ada wisata yang lagi hits nih, yaitu Danau Buatan Air Batu. Jadi bisa kalian lihat tempatnya. Pokoknya di sini foto Instagramable banget. Jadi kalian harus coba ya. Nah, jadi oke banget buat foto-foto. Oke guys, jadi buat kalian yang pengen kesini, ini letaknya tuh sekitar 30 km dari kota Palembang ya guys. Nah, sekitar 30 menit ya kalau kalian mau kesini. Saran aku sih, kalian tuh enaknya sekitar jam 3 atau jam 4 lah ya, sore-sore ya. Nah, dan kalau kalian pengen rame, nah kalian tuh bagusnya datang antara hari Sabtu sama Minggu guys. Kalau Senin sampai Jumat, ya pasti yang bakal kesini sepi guys. Paling kan 1, 2, 3 orang sih. Apalagi lagi corona nih ya, pasti ya adalah sedikit orang. Nah, kalau kalian pengen lihat orang bekerja boleh ya guys. Jadi itu. Nah, itu orang yang lagi bekerja guys. Pokoknya kalau kalian kesini, jaga lingkungan, jaga kebersihan, tetap lestarikan tempat ini. Kasih tahu orang-orang ke bawah dan apa emang ada tempat wisata Danau Buatan Air Batu di Banyu Asin guys. Yuk. Like broken glass. Danau buatan sebenarnya. Ini juga bekas galian proyek kayak gitu kan, tapi nggak tahu sih proyek apa. Dan ini tuh bagus banget, jernih banget airnya, bisa dilihat tuh. Dan ini pun masih ada proyek-proyek juga galian kayaknya. Dan ini kayaknya sih belum selesai nih, kurang tahu juga ya. Tapi yang ini jelas Masya Allah indah banget. Take it all, there's nothing left here anyway. We used to talk, but now we don't know what
to say. Now we're just two passing strangers. We tried, you lied, goodbye forever. Put me down just to see me get back up again. 6 feet under and you're ready to give all the pain. If I was your new addition, you make me part of your equation. Shattered from the past, wish you were my last. Shattered me to pieces like broken glass. Hai teman-teman, kami lagi di air batu Banyu asin. Banyu asin. Asik loh. Asik loh. Mantap. Sejuk. Mantap sejuk. Yeay. Airnya bersih. Yeay. Holding tight while it lasted. I thought that we were forever. I didn't know any better. Took a second chance just to Pak. you again. Jauh. I feel sad. Ya kan vlog tuh kan cak inilah sebenarnya. jangan diam kan. Oke deh. Oke. Apa? Oke apa? Oke deh. Jadi 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 lihat mana? Mana situ? Situ. Jadi sekian dulu Oh. jalan-jalan kami hari ini Di di Danau Buatan Air Batu Banyu Asin. jangan lupa Jangan lupa jangan lupa apa Mir? Buat kalian yang suka video ini, like videonya, share ke teman-temannya, komen kalau kalian ada rekomendasi tempat-tempat yang pengen jalan guys, dan terakhir jangan lupa subscribe channel YouTube kita Go. Oke, sampai bertemu di video berikutnya guys. Dadah. Frozen looking at pictures that we took back in the sun.